Amen. Kalanganin kauno ay tungol title ebil ko saya to yawasa sumau ko sangya iban kapriyan scripture me laski layo me ye ko yom Peter yaw yesak payo pingkon Jesus katalang katkidang kalaba nilopo yanga kitipatail kan buegi kitailen mela sang tipatail kan o morki nor me pung me ye sapol ma ola kan me kamawi kitailar. Okay, so makauno iran matamatao men pitang ki makauno pola pok challenge maula tama ban men challenge so mauki. Okay, mi men kalang imen kangong yang kitailen kin matawa me anso koros kauno pakong kitail. Chan chabi kung yata deep kauna pakong kitail. Okay? Deep magchay sotra pakmank yang tra kauna ima mia lipo re tail. Deep we tami song ko saya murinay uya lesson ayo aman riya sarapeng call ko saya. Mia chay sumao. Wat ki itip-tipantra. Okay? So Sarawa det yang child kapag narmas pung mana powerful duetra angin kauno kin sapeng. Okay, so mona trapang ye paki yang kaunon sawasa tama atal tungalanan ananin so mau cheban nantiang atal more and pung mongkot. Orang child pungla trasani ya child sapal. Chay kasamo Christ na chay mora mak chay kasamo yer Christ na chay morak child wiata deep ngin saraw bangken Toke kinan ngana child kasangon deep tam machalanane pakmanki yang kauno. Ansa machay pakmanki yang kauno a child sa utrarakan mamor nan inawen sapol mamasan. Ya inawen na masan ni makchepan we amapung chay wekong itipachay kan apan makong child. Okay, so niya aipan wekong kauno tipay amia try sinsuma mi misele me kon te yasa ibang kapakabim palian. Okay, kapag palian, kapag pewed na nayasayar mi pumong kauno mia angi. Ika kapag palian rod kawela. Okay, boy kita ngen saud yang child sumau. Yang child sumau afflict nan scripture kan child yu kupana ran samalar kan child weki sumau ko san ren ngen saud. Okay, so kayon scripture me mene wong kin child nan marainan ran woti Isaiah. Lemaisak silu bayo. Apatil tungol lokolongkan me lokolongki. Atil matangkan me toto kila. Niyan sa wakitail matamatawa me kot katkiyang kalokolokwet. Apso tipatil kan me lipalip kita. Atil wiwiya swet kan me wakiki kaita wakiki. Okay, so duetra kauno mila nan duetrail pukchailen maula. So yermen child kabopon ki kauno suwatakan te ola kan te sumau kan mengen saud kin katekin kitrail. Okay, God is for us. Ison kamau yalaman o nan Isaiah mong kauna katto Isaiah so ko pa Isaiah ko patar dama kauna pangkatton wiya yang child akatton kamawi ki child la akatton matakla nan to child akatton kawela ta token tepelo re child again an so ne sa kisa Jesus pe masani liprapa ko to pen prapa kemela kawela angoy iparator Puirailenan ke maur, ye maur unsak. Okay, liprapa koto puen kawela, kemela, prapa. So imen matamatawan kawela ka antunget rechal me ko san renchebel, me Jesus masani. Kawela ko san renchebel, kemela ko san renchebel, prapa ikichaylo ko san renchebel. Okay, prapa yamumunakan prapa sang chay peren. Okay, kawela kapingata. Assignment in kawela penene, kawela momotso,
kawela malele kawela people sama mau koros me kauno wiyata Satan banta tongi aramasa man mesuto kasamo Christ mesuto wauni ki Christ na nam nor puen kawela nor get turun requestin kapakap seganal ya lady lel sincer sin teenager pe sin mapulapul lucia mapes I mokden Satan kan ma ge okay kinta moin court men kapami so cha moin okay pen Jesus masani librato egodo puen kawela kemela prapasa Satan makin wiya yang komyongoi ketangem pe ka salta kelimbagan god okay checken popongin intame to talking Satan cheka kasap chay begin kiyang mata sapong me kauno okay kauno wiya tapoyen lelang mama apen Jesus masani librabe goto mia assignment gotong kawela kemela prapasang ebises wano sa kriyaw po kaitek aramasakay magitail mamaw niyang po ong manaman o ngen suwatakan en pan lang o kaunakan o me lapalapakan me anike manaman o pil ong kotakan me kakaun di rotwat okay what scripture ay kung kalap kapureyang kata-kataman keng kitail atail mawina kaidek aramas mapil nampungan popot kamuyo amupotan mawuya mamolpana ngen kamuyo namusirikan buya mamolpana ngen kamuyo riyamuikan mamolpana ngen kamuyo ton momotson sotokake upana ngen okay ako sayayar kaidek aramas okay magitaikan mawina ap manamanen ngen suwet so ngen suwet ngenen kawela ngenen prapa ngenen kapengapta ngenen kemela ngen suwet okay ngenen kasuma wiyata kosan ren ngen south okay chaiban sola wewe kila tamatama nan so koros michela nana muisang be wiyapan trepelkan yamumuna chaiban muisan chaiban sola iskichel chaiban pelianta Chebang moitang Christ a child more pon manamanen kauno manamanen Christ on ye yes little child pelianta iroti okay moisang yeramen kiki yang anso yeramen popohutong uyapan ngen sautakan okay cheka ka kailong ki Satan yesam Satan ap acheka melel kan uya popohutong likamoin Satan moitong aksenanso ngechela nana moisang divorce moisang Satan moisang asan wiya bakan kayon son payo silu payo meman meken kamam ki song what when Jesus esota an ki ngeno sang ren god okay meman kamam ki la Jesus meman yang ataka ka kap Jesus soja wiya account soja ngeno Jesus re okay angen memre ye ngen megosang rene munjijing Christ karata kay ganenda amuri na kaleta Christ ansa mamur kom na kasama yung Christ na namnor isma mamoremu ye ngen may munjijing Christ pwede ke child iko sa yayar we kingdom nan lesson me yayar last week kan manamanen we riyaw mamor ma sojo wen god memore wen Satan memore kitai korusia iputi wen Satan memore child and some child kasamo Christ na child more moitangan wiala child kauna child sangkamor yan so manamanen ismaka kaunan wen god would chiata po child okay ngen memore ye ngen me kosang ren munjijing Christ me kumail ronger me pan pareto Remet remir nin samba ke ngena mir nin samba me pamparato murin magchay koros watak ng kautiala apamparato apang kaunta samba pon apamparosos apanatangki anti-Christ ngenen palian Christ rajugajug payo ap sabol mangkot kumail ye kampakapay ko kumail kalawetier sauko plikamakan pueke ngeno makatungkat lalamail me manamansang ngen me mimi lalen railakan me nain samba
Okay, greater is the one live inside of me. Makom ipsapal, greater is the one. Be manaman memeremuyen sang meminan sampawat. Karadan so makom bangken lomta, and so makom bangken peka salta. Okay, and so makom bang matawame Satan akan kana kataman ken komi tama buksaro masani makom ipsapal ipsapal ngen makot remuyen. El lapasang, okay, and manamansang, ngen memiminan sampawat. Tama chaikin sumauki, pagik chais chupelian. Tama chai sumauki, pagik chalrtangata al. Okay, so kayun son payo sulu, o payo, kom katungkak prong watak, apakataman kung kitrail, makichay lipsapal. Aryang nganen kot, makatlonger, lalatrail ka, emanaman So Satan ban literary kitrail machay sutrut tongi. Manamanen kota. Yamanaman kotan, ngayon sarawi. Ngayon sarawi. Satan asa isme ipsapali ko sa yayar. Asa isme ngayon kot may mere, asa isme so. Giturin testimony making wrong asang aramas me tuweta kung kauta ko ngayon saut. Ragan ko sa yame, aramas me so lang ka, sansal po miya, marain yo, kapeliral, teralya lunan marain. Puksaraw ko sa iya. Marainin kaunok chailaliya lulala so Satan kak recognize Satan kak osa isme sapol mangkoto isme so armakom upsapal nganen kauno Satan klang rem akas chut tatong ki pelian an so megan we are sin buting arya iwasa ko me chay kak saulang ap sumao pugita Satan osa me chay sa pelian ge Satan kak korugung gitail pugi asa magchay kalusier ap magchay so cha pelian Eko do draw kawe kitela, ko do draw prat. Okay? Magarada chay bangan. Achay more pam pungo pumong kauno and so korusya. E masani yer chay nak chikla o kaus. Okay? Pelianta. Ko saya pelianta. Palilaw chay kam pelian Satan. Pokita chay kin lama me ekelail. Okay? So long man me panipsa palap lama me Satan kelail sang. As chomao. Pomoto chay ki dier kauno. Magachin yes lala child. Satan again wor. Okay, ako saya lion roaming around we ngringer. Yang ngringeran ichang lal. Apso chama naman. Ansa makapantok ko kasi ni marangkaw Jesus apampop. Okay, abanchang. Pagi cha megan yak ngileng kamasa puyak armakom yung ay sa pelian. Bes mabis sa paroso story chay lap na chay matamataw enda o chaki. Mama. Ay sa pelian ay matamatawa ban dominate to trap ang countay malial kay buiti masabuek kay buiti wan masabuek okay so chay pan pelian nial koros mas chel rong kap ngilen Satan jay kilang mo kitin Satan pelian po maso apan koror pa nasa memia chay lalialunan marain pagig chay lipsapal ap chay pelian okay chay pan target at chay pan kinjogala chay sumao Jai pengapeng pag gesture pelian. Gay lu kaysa tuwaw, kumailan asa, buigiyang kumail manaman, pag kumailan kaksok pon snake kan, o pon scorpion kan, o pewedi munditiyo, o sotra megot, pangkawi kumaila, inoma. Okay, kiyang kumail manaman, karaday kapakap cheban so lang kelail, so lang komat. Okay, so lang kaiteng komatin saran lamayap, komatin pewedi muntiti o kaunta mokitin chepel. Okay, last in scripture, labing batak riya sa kuno riyaw. Karya sotra ka kawiyukala, masotra karapa en lelongok. Okay, kaun Jesus polar, kachkilar karyaw langala pondopo, puweko sayak. Curse is the one. Karya irailakan makin langata. So Jesus langata pon lupo, katkilar sapol mamu karya. Pulir pon lupo. Okay, makamupsapal, kamaletier makapantipam, kamaletier pewedi chepel, kamaletier sola karya pomi. Wasama to kata kasaya. Karya sutra ka kawiyukala, masutra karapa. Okay, so makcheban so langa
Chekilanta Mosan Korea Potail, Puegamia Carpa, Puegi Chaiso Utan Suik, Tamakaunok in Suik. Get Chepan live right, Machepan more pung, since Logan Gatrail in Chan Christ, Para Atay Malia Palora Tail, we are Tame Chopkin we are. Okay, Aria Soja Alan Korea, Abandogi Gatrail. Okay, back child, Chagan. So long kami ronga sansangan. Muincha Korean, papa, muincha Korea, aramasip sapal, chaipan asa, magchela letier makapan tipachaikan, ugachela rotier Korea. Giramang koskosa ya muincha Korea, kachil pon chili putipang Korea puegiti. Apan so me chilip sapal, Korea me mi poi kosang. Okay, so ngay so long man pang kilem po na ipanenay. Soja Korea, irota Korea. Korea koras makin tanga nan intra. Na ipanenay sang nantikan. Moy koto muriyo kokoik soja Korea. Goy so chabang kapakapen roti, kapakapen kaunta. Pumaso, asitin na paran, child sosa, irota Korea. Rasong, okay, pambili watak. Korea soja ka kawayukala. Masoja karapan lelonguk. Okay, so cakarapan lelong. Kain sa makomaliti ram makaligal ring Christ. Kampungular mong Christ. Iraman rajungata al. Chaygan rajungata al saniya chay lokaya. Chaygan rajungata al saniya chay wiyata deep. Chaygan rajungata al saniya chay zoka melele. Okay, chaygan rajungata al ni sapay kiyang god. Ansa aramasaman sapay kiyang god Satan mangantoke. Sapay kiyang god aparay kitel. Sapay kiyang god menampuan Satan ang mangantoke. Toke ki suma toke ki kapangpung. Okay? Rasang mampir makimpipir seli so takak sugati to it's a tossing around. Ipibrak seli mal. Okay? Amor ipibrak seli. Okay? Korea so takak kawai ki chaila. Masoja karapa. Hallelujah. So ya karapa na ban toke ki chail. Puegi deep. Arya ma soja tip, arya soja Korea bantogi chepan roti, chepan memornan moren kapai. Hallelujah, iwasami banudia, oiban kapakape. O main siwa coach kan labalap kalangan and komi. Kalangan kiyang komi sapol mo masan memor, masan and koporabor, masan and peweti, masan and mayaw. Kamayaw pa nan nganet nito wanat asala iski dremi magam katin pola pesen wiyala kalangan lapalap maing siwakot sa warong kalangan pon mesagan wata kataw sa kamelelo sa pungki ang kamoy sa memor lale kalangan kiyang kamoy transformation o Lord korusya me sumaw me pelrong ngile ipelian mo san sumawan nam palwara mo ni marang count Jesus release manamanen code sampon mangam kodi lel panem kan maula ni maran count Jesus kalanganan komo yo Lord God kabing kiyang komo sapul mamulimpak polen kauno kapulpul ponay panene kapulpul pon tonay aramas tonay we yo God wen pompe o karusya kan mesailap ye liki relakan me minan sampi relakan me kola school relakan me tatok relakan me selang ke suma nial suteli bilbil yawasa kan meramimiseli nan sampa yai kapakapo Lord limpakan coach pampakikit limpagan coach pang kasalayang kit ko promo Lord and so mau pukat me ping komogatin may dong atan so lukwariang komoy asay komoyla o more and submit tilapan ko porangkot misapang ko saya me solar kit memor ko porangkotan poita sa kalangan kiyang komunan marainan ranwat kom katong ko poro kapeta penine korusya i rodi mosan ngayon sautakan assignment ngayon sautakan wasakan mekin songongan katara aros poen kawelan prapang kemela en literay peliano ki rodi o kapakap kemasan ng kotan kapulipul o kaunta maure narmas koras misakit koras amanaman panasa nanto panasa tatongi manamanan mamor me pingko magatumpuler red sa kaprayang kamuyat kapeng at kasapat kalangan ng count Jesus me wiat count kokolata amen.